كل طفل بيحتاج حدا بحياته تيكون قدوته. هالشخص بالنسبة لإلي كانت أمي، بس لما كبرت خذلتني وانجبرت على الزواج من واحد غريب ما بعرفه. Har du aldrig været op på en oliventræ? Jeg tror ikke, jeg kan komme op i sådan et træ her. Det er meget nemt. Vil du op? Jeg har lyst til at skrive en bog om min mors og fars liv. Men hvad med dit eget liv så? Nå, det er sådan interessant. Det er i hvert fald meget anderledes end... Ja, hvad vil du vide? لسنين وأنا عم جهز حالي لأحكي معه، لأسألك كيف قدرت تعمل اللي عملته. Hvordan har du det? Okay. Vel, det var noget, det var sidste gang, jeg kaldte min mor en mor. Jeg kan ikke engang huske det. Dag. 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 Jeg kan se, der kommer nogen ud der. ما بيعملوا شيء ما بيعملوا شيء حتى روقوا لك الا روقوا ما بيعملوا شيء. هذا اخوه اوكي. شباب دي عيب فيلت فوق الفيلمان. I'm talking about a fucking life journey. I'm talking about 15 years of fleeing. Wake me up. أطفالك